Awungifuna ungijwayele kabi. Angazi uhlangana phi wena nokuthi thina siholi. Yabona ngangiqinisile mangabe ngithi omzimba uKhalimali balahlile. Ngangiqinisile mangabe ngithi amaraza alahlile la. Wena bhuti nje ukhuluma kangaka nje uthuka mina. Uthola malini ngokuthuka mina? Uthola malini ngokuvolunteer? Omzimba uKhalimali balahle ngempela bafethu. Alikhulunywe iqiniso bafethu. Yabona zonbuza izingane zeni ngalodoti wena enwenza nihambe nithuka abantu la ku social media abangani bakhe imfa hey wena doti khona abadlayo ngalenhlangano wena nje ukubhizi kumanje niphile lapha eGoli nithi niyokwakha ama structures ngeke ninike nje isent phela thina siyazi ama structures eMK yakhandiwe yithina siyazi thina everywhere ma province ngisebenza nawe noKhehlelezi nabanye abelaphi yabona manje lento ilwelayo nje angikwazi ukuthi uyilwela ukuthi kubanjani ngabe uvele wathula sikube idingo sokuphendula mina ngoba phela mina ngilwela wena noKhehlelezi ukuthi kena kube khona into abanikeza yona ningaloke na volunteer nje la ku social media yabona kwakungakhali ini wena ngemoto yakho onikele ngayo uthi wawunikelela abantu nembhobho kumanje lapha eManguzi nombhobho wakho nale moto yakho wawuhamba umemeza hey wozani ovotela inhlangano hey cha bafethu niyaduma nini kanti namadlozi kanjani namadlozi amancane abuyadlala emlotheni aniboni noma senibhayiziswa nje nini njani kanti nomzimba uKhalimali lo baba lona yazi baba mina ngikhuluma nawe ngoba ngikhonzile uyabona ngicabanga ukuthi mhlambe uzovuleka amehlo uyabona I respect you baba uyinyanga efake imali eziningi emzimbeni musukubhayiza kangaka ubhayiza kabi wena uyabona kusazi ke mhlambe niyahola kodwa ngeke kuthiwa lokhu kuKhehlelezi ezidlala ngawe kuyakubhayizisa ngehlisa kuyakwenyusa ngoba wayedlala ngami nje uKhehlelezi ngangihamba naye everywhere sikhanda lama structures ba province sikhanda ama structures kuma region yabo engangitshela kanti yena khona akutholayo suka yabona bafowethu a rather die kunokukhothamela into enje omunye ngimuzwe ekhala ejikena abanye baya volunteer abanye bayadla and uqinisile ukhona abazo volunteer till to the end and those people who are volunteering abantu abasebenza ngempela abantu abayikhandlayo eqaleni nasegcina and some of them they are famous baningi abantu abaproduceile kule nhlangano yini but they still volunteering and kunabantu abanomsebenzi yalo abanganamsebenzi yalutho uyabona lapha yana kodwa ngezathu ukuthi bahobani bazana nobani uyabona okanye basukaphi uyabona kunemali abayithola you guys nizo volunteer mangani bami volunteer inhlangano yaba on zero budget ngo2023 iqala we sebese understand namanje kuthiwa inhlangano ise ku zero budget uyabona umanje njoba niyokhanda ama structure enhlangano uthatha imali zeni ngeba ninikeze imali kodwa inhlangano ayinamali zone zero budget kanti into engiyaziyo nje mina uyabona engani mina imina mfethu ebengikhuluma nabo you understand siyokwenza ama program enhlangano ama campaign enhlangano sithengela abantu ikipa ngeimali zethu sikhokhela abantu ama transport ngeimali zethu sibhadare ama venue ngeimali zethu sibhadare ama catering ngeimali zethu everything ukudla ukuthi abantu badla into leyo enisayoyenza namanje wazwa mdala baba umzimba uKhalimali bakudlamini unokuthi ungazo ukhuluma la ku social media ungithuke sibanga politiki mina ngizama ukuvula wena amehlo yabona ngizama ukuvula wena amehlo uyazi la ngithenge ngiyabuka kwaphela mina inhlangano before ngijoyine ngiyenfunde ama policies ayo ngiyafunda ama policies enkatha no ukhona lapho kushiceleliwe ngabelaphi bendabuko
only to find out ukuthi nabo ekushicileleni kwabo bakushicilele ngo 2023 kodwa ngathi baqeda kushicilela nje yabona but not now yabona zonke inhlangano zinamaphutha ayikho inhlangano engenaphutha but bangani bami ngeke ngize ngisho lutho